Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı görüşler, amanslar ve tuğanlar. Sizlerin nazarınızda bugün Çayxana СИТИ Çayxana СИТИ boyunca biraz malumat berkiteli. Daima şu yerde hizmette tuğanlar. Kelesizler ertemen saat 10'dan başlap keçki saat 2'ye hizmetinizde olsun. Tuğanlar kimdeki maşinemi geletkan bolsa parkovkala genen. Жолдун аркы бети берки бетте бар. Бул жак келаткан болсок, Мари, торговый центр Мари. Ушул жолдун эки бет полностью парковкалар бекер. В общем, парковка генен туугандар. Бул жак келаткан болсок, биринчи кругой эмес, экинчи кругой метро Братиславский болот. Биздин дарек болсо, Братиславский 27 корпус 1. Дайыма кызматыңыздарда бир катар ички обзорун көрсөтөбүз туугандар, биз менен болуп туруңуздар. Bismillah деп кирип келсеңиздер, иншалла вот Çayxana СИТИ деп сиздерди күтүп алат. Биз менен болуңуздар.